Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi qablo makeda ngobupha no stop and go sima yedwa njengelanga fakazi odla unembeza odla ufakazi wakhe cha bakithi nazi ingena ngewindi zivela le kwaMnqobokazi nazi nje nazi ilezi yep uR22 la nje ade kushiswa khona ibhasi sekushiswa enye imoto kusho ukuthi ke lenkulumo iyaqhubeka esilokho sizwile ilokhu ithe iloqala izolo lenkulumo ikhulunywa ukuthi cha sihlukumezeke kakhulu thina into esoyenza nje uma kuvela imoto ngale Mozambique ngoba imoto zethu ithathwe eSouth Africa ze Mozambique into esiyenzayo nje thina sibamba imoto sehlisa abantu bese sishisa imoto kusho ukuthi lento ade beyikhuluma izolo esifice ngale iyona iyaqhubeka asiqhuquzeleke ukuthi umthetho sibambele ngezandla kodwa ngekho lapho ngisekutheni angehle ngobonda njengesicaphucapu ngethemba lokuthi siyokhuluma ngoba vele kunje